Oh my god! Ljudi, zaslužio se sad luče. I kurac! Ne! Let's go, boys! Sad ili nikad? Sad ili nikad, definitivno sad ili nikad. Ono nas Klačar ostavio same, boraz. Vidi nas, izgubili smo se. Ajde ne, ja sam mislila da se spustimo dole samo da prođemo ovom ulicom. Možemo i tamo, jer... Strašno, znači Klačar nas ostavio same, boraz. Rik otišao, ono. Ko onaj crnac, onaj mim, boraz, bukvalno tako otišao. Nestao. Kako ljudi, ono, zombi, kako zombi, ti znaš? Pepa Villager. Čekaj, nema Villagera. Ovo, neko je ovo uradio, ne znam šta se desilo. Izgleda ko Hitler i Charlie Chaplin u jednom, boraz. I Marilyn Monroe, pošto ima... Državi od 300.000 dinara. Za drugo i treće. Dobro večer vama. Dobro znaš da sam fej, sve i paganski mameni. Mene samo nubovi i kramperi. One glik. Fuck. Okej. 40, molim, ne! Ne! Okej, I'm out. Da ti. Aj. O! Aj! O, kako dobro! Kako dobro! Živeli, braćo? Živeli? Živeli? Živeli, brate moj. Ajde, vidimo. Iskreno je do jaja. Ljudi, do jaje, majke mi, alo. Za ispod 1000 kinti, ovo je raj na zemlji. Oko 600 dinara, stvarno je dobro. Vodka ne može ni da se osjeti skoro. People say Hawkins is cursed. Jebote, šta je ovo? They're not way off. What the fuck? Ne. Ne, usra me! Okej. Kako dobar Batman! Ne! Ne, zapomni! Jo, ne! Brate, ovo nije normalno koliko ja ne mogu da pogodim. Bravo! Let's go, boys! Od sebe kući ja kad napravim. Iskreno. Nije loša ni cijena, brate. Za mjesto gdje se nalazi. Vukov spomenik, jel te, tamo kod Vuka. Uopšte ono.